Ka Wet Process Unit jang kemamlu Cera Cement Limited MCCL ke badan hamamlu seorang ke balate haswa jang stem prapo. Lapan prano dangshen namar kani ke unit kelas syusa ying sa hadin ke jingte ya ke dry process plan house stem arjar khatsan. Haba keren si katuk ani kinong lum kubor kinong tray ke MCCL iba penskem lengdo ila kubor baka wet process plan ka balapan pra kam tray kam syu kum tala dan kam ban penduk no ya ka batlate pat ya karkhana ke bathamai house nem arajar khatsan iba lengdo ila kan tu pat ya ka sarkar ban shimi kilat kilenti ban pej ya ka MCCL kan tray kam biang kham kloi khnang ban yarap ikibriu ki basong wasa ha kani ka than la ban penkenma bagajing persyang jangka sarkar jelaban penteri kambiang ya ke MCCL da ka bayat tray lang bagi company ke ban Kolkata kampat long ke batik kena. Nai ya kaplan thamai di kampat don kita ya kadang ne kum ju bat ya tang ya katihi ke ba ngiru ngia ya pai khamat pham ta bat bangi kerban bakap kanang ya tulun kembala om presiden ke operation kanang wan susu kadang ruspa kan wan khalas pa kanang kiu arah jalan ya jaton kanang yo kam kibriu ke ba ngalak kerbiak ne